Boosh! Oh, what a chick! Homemade momo. George Floyd silo katum char Mahse misuala nga min chuar min chualek I care vela min te ke yellow care lo hana amzo ve vak ke malo tong cho ve wang hand black sound an duan mo don ni chuan turan ni enga tinge engmai sei vela min te chu tianga miron ti then khat chuan min phut dan kan nei sa chu Black Lives Matter ti ve tur khan miron phuta ma bo khan engmoni ti tur ha min phuta ma se karin enge ka thil thlop zong ni lo chuanin karon tir ngot na chan tur kham lo pakat na jun George Floyd chunga thilteng kha thil poi thil diklo ni enge a police kha a racism ju ka shalawa khami tu khan voin chu black kan thateng ati kha chu karing chi alowa mase lo racist mai thaya eng poni se a that pala ni mo ati lum pala ni ke pon ka lo shngai lo dia mi ngong ha dia thin chi thian an thi mai don ti hi ka hriat voi khat na ni in re lum chu thusan ni ta se tia thing chi apalian ro pui se ke phesen ka thing thit lum thei lo jeng phemang ma se thita autopsy report a jang khami wang khan ni lawe a thisana drugs alo omatin heart disease ani boka bp sang ni boka ti khani ma se kha chu an pom to tak lawa eng poni se ati sual ve ni mo police khan chu da chan thil chiang do pakhat chu police yan training an ma moni thadawin hatia ti tu la ti lo tu thadawin en shelanga ya kha zore ka teng te pawh ha ma kha chu still lai ho shim ma piang kha chu ni ka ring lo ma ro chu afarek ta alam police wan mi re lo tur te kha tiang kha training thadawin anin pe kha chu ngai khami police ngau kha ka sei tang khan a racism ka chalawa ma se racism tam ve ni protest turani kha tiang ka poi mi alova thil diklo ni an chat chu protest tur ma sen protest na chan khawm turani police khan George Floyd kha thian lo thing thit lum ta ga chuanin an protest tur chu justice khan ta ni mo kha police kha anange an chu aringa theilo ni dan khan an protest anga an protest boka tir ga chon thadewin chuanin justice khan demand ta ni chu da chon justice om thei tur chu an bananga jail atang turani athil ti sual wang khan mo ma se mi ti hlum tum shim shima tual that case anga ni lo wang in third degree angin an tita kha kha thleng to boka tin an puina then boka ma se khati chung khan justice khan la ti trala chu ta jan om zia bera chuanin ami pui khami justice for ti tu te khan an du ber ni lang ta chu khai lum se emaw police khamo death sentence pero seti na ang khanita chu wang chuanin thisen du zo kha chu a hriat ani Black Lives Matter ti hi adikem rawa mun sim hi lu ka te ke black em white em sen te pon ni se eng pon ni se nun sim hi a matter le ni Black Lives Matter an ti han chung mu ma thu ken kha ta thalo tu kan ni chan chu man lai chang to in sal an lo ni thina mishing angin an treat nai lo khami kha mishing kan ni ve ron ti na khain ta ma se engki ma hian in black hi an sang to ni sports ate movies music engki ma hian sang to chu an va meter ve le zual na chan tur kha om lu tuk lawin ka ria an thiltih chan chu thanga an thil tum po thanga ma ro chu Christian le feminist ang deuhvin ne klem te wangin an minga cheve thei ni an protest na khanin an protest kha riot aron changta ni dor ten hala lungin an vom ke a an ruwa an roka video khan enola black an ni tlang pui le hala ka tiang rok kha an hal boka police station ten hala kha equality peace an tile box here ain me to lo nen thiltih nen khan mo an ni na taka chuanin racism kha aron ti zual zo kani ke mani min hmuah phe chun he black ho chu
an va mawl ve ti khani dei ta ama mawl ti ngai lo po khanin ka mu da na chuanin thil rok tum ngar ngarang khan an lang to ta chu wang chuan kalau racist phah thei de ni mo khatiang ke na tang khan an mi dum pui te bok khan ya then phei chu mo khatiang dor nei tu te kha black thon ni a then chu tin nun rong do khanoma mei che police khoi ron te nama tiang khan feminist lampang BLM lama khan an lo tang lak lo to box se engman soi te lem lo khami mei chen khoi po khan tin mi pakhat dor nei tu pakhat po an soi sa shepa an a George Floyd po kha an shet chang an shet to lo ne a to ba pe chon he ta sang bera Donald Trump hi racist an en ti ve le ngot ta Donald Trump hi racist sem kan di don chuanin a thiltih tangin kan en tur ania he ta president ma zong ngai to chuan Donald Trump aron president an tang khan in black unemployment hi la niam berani an mani pon soya nan nei lo wan claim lai berani ma black ho jinga tin jail tang hi black do vekan ni le ngala ta khan Donald Trump an first step actor on siama chumi dana chuanin chance dan nei le thin ni mo antinan kum dam chunga tang tur de kha an case khan en tha ngai dam kha an om tanual mai ni chuta sang tam jok chu tungai an black tone ya an ham that dan ngal tu ka tin school chung chang at po a sang soi tur amang chu wang chuanin Trump kher racist an pati kha chu ka hrelowa chuta chuan an te na chan an te dan ber ka hriat chu atong ka ma tang ni ta antinan vai ka ta vai ka wati wang khanin ka racist ni lawa ka hriat dan ani Bihari, Bengali, Gujarati ten ama Tamil ten ama Assamese ten ama ke mizo pa mit mo chan vai ve kan ni ka sang lo ni tian ma ni pon notice shim chingki min ta pa kha racism atling chi lo ni communalism pa ngai he nge thil dan ni mo sap po mingo zong sap kan tia mania Israel pa khat Mizor ma kasin sak te tia sap pe mo ka te ma se juda lo ni ka te ta ni iswa te po halo ngo veo mai thei mo mi ngo zong sap kan ti ta vek thil pa ngai ni ho analo te hil to ka school ko kal chung jong in bak ho hian kha se hi bak ti to ra bak thakan ni ke ma cho mi zo ko ma school a ham na kon class a ham i kai cloud min de thina ko chu ram noi mi ti na ta cha ka ming chu ni mai ne a poi ka ti lo khom ana hi ka ti lo tu a ke ma pon bak ka ti fe tho a ka hriat tur ni mo racism atling lo ni racism tak chungai kan ti chuan juda zong tha vek tur juda en dor nei thei lo juda chu citizen ni thei lo ni swat vek tur ya concentration camp an da khoma an urhluma nei do ber mai chu chemical gas te la ten an tha thei to pin an chora an thi nu pon an sam te ka phei khok no na siam nan ten an manga kha hani racism chu tin midum zong chu salan ni he midum chu mishing an thling lawa chu an salang an nia summa in thleng tur mo property ang an ni khatiang te kha racism chu ni bingo police ngo wena midum alo tha awang khanin kha media chon ang den bakok chat ta mai ni midum ve chu ni chon khatiang khan tilo mai thei ka radical do ang nga tai chon in tu the nge racist zo kan ti cho aniam lam pangin racist zel ani Germany kha racism a chon kan soi thin ta Hitler kha racist lutuk kan ti ta enge tinge kan ti chon achan che zo kan ni mo juda ho kha khang hun la kan house lutuk ka tu na pon ni thonga engkim doctor kha juda de ovek kan business zong kha juda kuta oma dorte kha wang kha an noi nung jok Germany zo kha aron racist ta ni mo tu na po hianin I black kamit mo chon black and racist zo kani achan chu thilan soi rengin white people an tiwak ta a white lamin black tiang zong an generalize an an thinarim le bok sia ma ni chon en f the police ten te police zong ten huwa hemi po hi zona tam tham de ne police kan huat chuan ke mani khak nge mani diklo na lai ka om ti na ni mo black shrim le police in car diklo na chan chu engwang e kan ti chuan achan kha om ve thei ni tin music te kan te hip hop video te enula black thluka sexy scene am lo ni an music video shrim a hen mei chia hi paisa sem props angan manga nei chmo thil angin an mang to panin mei chia kha
tin an mei chet pan lo du ve zel bok ta te khanin sarok deuh tho te han lama sum te khan han the kwal vela chu wang chonin ani blacks min that na sa police ho hianin black himin target bigan kumin thleng po han police ina midu man tha let thok hi minga wan that ve ma a double top ani minga wan tha ka tamjok ma be chonin entir nan black zani lo that ta se police an mi hin lo that na sa angrang zani lo that ta se white chu za le ne dai kumin hana claim liber ani mai thei black ka som thum velan thia police ko ta chonin chu te chung chon white ka som li han ne le dai thoni ko an chonin racism kan tira reng hetiang ang an mani claim hoi mo chu tiang chamin ti du da an ti chiang deuhin en thei la an number atang ten mo jela min khung bik anti chuanin eng wanga tiula crime rate shrim anula tu ten nge thiltih sual thena la black atam jok black an se tu chu achan alet zong kan chu chuanin an history te po achut a chui chu the mai thei Mahse eng po ni se tuna chuanin slave an ni to lo chu wang chuanin de ti kha hun to lo ni an din mun sang tol tu Will Smith an ti kha Will Smith a chuan racism hi video kan cover wang han media wang han in apung angin lang ani ti ta tin Morgan Freeman po a kom tu khan in racism chung chang kha soi pui kha tum pe ta Mahse Morgan Freeman son racism se right nei lo te la ke ma mi black hen ma tu nang hi ka thleng lo nga ti Morgan Freeman chu kan ria ke chu ke black ka nia amaro chu ka thei top ka chu a chu wang chuanin hoi tam taka in ka sang zo ka ti chu an chan a kom ka din mun hi niam lu tu ka ni victim mentality mo ka min husit ti na tang ka chuan engma thlen thei lo chho pap zel mai tur ni anin mizo zinga po Black Lives Matter lo ti kan tam ta apoi lo ha lo ti ve ha amoi ve ni Mahse ke chu ka ring lo a ka support lo ni mo a chan chu all lives matter ka ti eng po a black vi ka zu chan lo a tu na chuanin a relevant lam ti mai the ma ro chu ka ti ve lo ni a trend page on black hole ina thiltih that tan an se ma black hole wangin chu ti ka ti bizot tak phei chu black wang kan thlok nei me ka relo chan chin tha ti rang kan mo po sap mingo tang ne phone man lai ka sap invent ania computer sap le khabu kan nei thena rim le boy sap ho wang ne printing press ka tiang so sai don so an thal tu chon ka tiang zong kan sai lo tai la racism hi chu Mahse kan sai ang hi chon ni lo ni hetiang hen sensitive over lo ila vai chia in de apoi lo tu khatiang kha ani pan an du dan min ko ro se an lo ni kholai avai ka vai vatlung ha ru ga ti chon ka chu racism an to ta khatiang kha ne lo tin chakma ne na kan kar poi racism ani chi lo ni communalism ani ani hi pona chok ro se rampon mi an ni kan ti kha ni maya thivek ro se kan ti lo ni mo so racism kha la tling lo de lo in la walk in trina mi zo wa po han in la fil do in la black tat chu po an mi ngaihsan tan an ti wang ni tlang puya IG mi pakat po YouTube running ka ria ka chuya Black Lives Matter khati chi me North East student ten har san nan to na sat chi ati chang chu mani ma se kha racism mani lo ni incident kha thin ta ni North East mi kan ni wa mi lo ti du da chang ke ma ni pon vai ni wanga kan vok kan vel reng ta school ate pa vai an ni wan wa ta kan vel ten ma mi pakhat phei chu tun thlengin a hala bala chumi chu YouTuber chone kan chui IG vel Black Lives Matter atia a mi follow ho kha tiang lir han lo ni ka wa khanin alo BLM bani apolo at duin tiula du lo kan ti lawang Mahse ka lai tak khanin kan ti lo wanga racist ta anga meron so era ka chu a ver vek thak do in ka ria englong deuhvin engang ngi neng tui ra ula ma ya hatiang sensitive thil dang lo mu po hianin
soi hi nom lo thina entir nan George Floyd kha popstar ani eti te Christian Traberang hanan chua boxi a victim zo kan iwang khan anu na thil moi long tang rong khat soi du lo ta rui de thila ti thin ti te an man na chan ber po paisa le ma cigarette le tum wang khan ta ma se ta han victim zo kan iwang khan in khan rong an thup ka ati tu zo ka police zo kha an target ta ni mo nang ni in chung apo thleng thei ni ti khar riat tu tin heta poi ber chu a police kha angowa khatarang han police zong le mingo zong han huat tak ko ta chu dik lo kan rama lo thleng ve de chung kan la soyang chu sai chau nu ngani po virma delhi ate bangalore ate kan namta racism hanti e tu mi omlo nia chingki mi lo ti chang de chu om ma se min la that lo wang chuan in ana lo ni cái ní bây giờ lưu là nằm đây cái này cái anh cái mà bao tỷ khẩu về đâu hàng ngày cái gì India là này lệ hà là này thì anh đi bao hết India này phải hơi ngay thì chính kỳ mình thì đi cái này cái mấy thì gym rồi cả tin vai là cái hắn cần sang lúc đó cần male and mấy cho nên Asian cần để cho Chinese type đâu cái này thì hiện chiang sa này vai cần này lâu này chứ vàng cho nên anh dik về thôi nhưng mà mình mua răng he em mới răng tận na thì mình mua răng mấy tùy cả đinh lo nha tùy răng